Gospel kerkum Lukas nong khat nhau kot lai pu ar và hadu lai pu sang. Tukan mau ya kat tengah ulot. Jar ubah persang ban penek pensa ya la kejing im undu yaka. Jar ubadu ya la kejing im un penek pensa yaka. Hakata kemit ngong hapi dan arngut kibai tialang hakawe kejing tia ya away in simno ya away pat in ino. Komen kepara hani keren siapang ki arbenta jong kejing im jongi Jisu wong ladangi persang ban penek pensa ya kejing im jongi ingin sadu ya ka re lada ni du ya la kejing im un penek pensa ya ka ni ngidon arbenta jong kejing im jongi kejing im men sim kejing im met tilada ni du no ya kebenta jong kene ka met re ni ri pen im ya kamen sim kejongi ni dang yo ya kata kamen sim bat ya kata ha kata ka singi ke pakhadu kata ka singi jeng bisar ha singi jeng mi pat jong parok kibreu hakum kata kapor ngin sayo biang ya ka jeng im jong kamet kepangi ladu henry pade lada ngiale pen penek pensa ya kene ke jeng im jongi ya ka pertai jeng im jong kene kamet ka bayade bat ki kamet parok khoj nomor ba kumbau jusul ong hakawe pat kapor wong pimla aban sekri ar ngut ki kenrat pin I jewe pin isi yawe te lata ngilong ki breu ki ba I ya ki kam jong kamet barok ke klempep ngin sa long ki baklet ya ki bre jong kamen sim den berkata kata jing ong jong jisu kemut larangi ya lek ban penek pensa ya ki berkhoi ki pade jong kamet te ngin sadu no ya la ke jing im mar ke jing im ke basisha ke de ke jing im jong kamen sim mar oi kamet ka im namar jong kamen sim ke ba im te ke jing im ke jongi kumo ong Paulus apostol ma siti sya benkong sigi Tesalonika ngidon kamet kamen sim bat ke jing im lai benta pareng ong we have the spirit soul and body spirit kedon hapok ke soul spirit and soul kedon hapok jong ke body ti kini ki benta jong ke jing im ke jongi ti ya kata ke ba ngiale ban pen im ya kamen sim ya katakin tongin ya yale man kasengi re bangin om ya yale ban penek pensa ya kane ke jing im jong kamet hari ngidu pade ya kamen sim